I dobra ljudi, kako ste dobrošli u Minecraft mapu 40 jumps ili 40 skokova. Znači danas sam odlučio igrati malo Minecraft parkour mapu, dugo nisam igrao Minecraft i razlog je jednostavno zato što mi se ne znam nije dalo i plus još škola i to morao sam stisnuti dupe i svašta. Znači moram si jednostavno podignuti ocjene zato što evo planiram ići u gimnaziju, tako da. Ok, bolje da se koncentriramo na ovu mapu. Red kills you, orange jump boost, yellow clear effects, slime blocks, checkpoint blindness. U redu. Ne znam što ovo znači, ali možda ne znam iskreno. Check out my other maps, ok, ne budem. Start, particles minimal, create a score. Ok, da vidimo particles, gdje su particles, jesu tu. Ok, ajoj. Gdje ću ja sad tu naći particles? Op, čekaj, našao sam. A ne, language, balavac jedan. Ok, animation, particles, all of, ok. Možemo početi. Ok, znači... Šta se događa, ljudi? O, Isuse! Gledajte to. Pa evo te, što ti budete mene... Ok. U redu. Ok, u redu, ovo nije ništa teško. Uopće. Wow, ovo uopće nije teško, ok. Ipak sam uspio past nekak, ali dobro. Pa šta vi mislite da sam ja tu noob nekak, da sam instalirao tu mapu? Vi se varate gadno. Gadno se vi varate, ja sam stari parkour pro. Ja sam drevni parkurac, tako. A gle ovo, gle. Ajde šprintaj možda slučajno, ak buš... Op, malo mi pobeglo. Ok, kako ćemo ovo? Ovak. U redu. Ok, ovo za sad uopće nije teško. Ali vjerujem da će postati malo teže. What the fuck? Aha, znači crvena ti daje jump boost 10. Znači ja mislim da je to pisalo. Ako se ne varam. Da, znači jump boost. Ok. Ovo nam vrlo dobro ide. Za sad. Dobro. Skoči. Evo ga. Mi smo ko žaba, ko žaba smo. Opa. What the fuck? Tako je. Wow. 16. Šta sad trebamo? Aha, trebamo doći na ovu. Dobro, to je lagano. Easy does it. Ok, nema veze. Idemo probati iz početka. Ok, nećeš zato što je ovaj mutav trenutno. Ajde, please. Ajde, to ti nije niš, evo ga. Ajde, još jedan, 2 za redom, epa. Oba, evo ga. Malo posprvim ruku je. Komarci me izbole. Ok. Wow, jesam ja mentalno retardiran. Gle. Pa kaj si bala, evo, što ti glav... Gle. Ok, dobro. Malo me ovo ukenjalo. Evo, opet Kenja ovaj kompjuter za 1000 kuna kaj sam kupil u doba Rimljana, Evo ga. A tako, odmah se zabij gore ko... Wow. Ponestaje mi šala, brate, ponestaje mi. Gle! Pa jesi sindrom, kaj ti je? Ja ću ovoga prebit. Ja ću te prebit, What? Ja doslovno sad ne mogu ljudi ovo preći. Ok, zato što je ovaj moj igrač mutav, čini se trenutno. Pa jesi normalan ti? Gle. Nemam riječi. Evo, sad pogotovo nemam riječi. Kad me ovo Kenja, Ajde, please. Ok, ajmo se sad koncentrirati.
Ne možeš me kenjati u guzicu, Ne možeš. Ajde. Ja, pa ti boš mene jebao, sad to je... Ok, smiri se. Ok. Bum, bum. I... BUM! Na bum! Ok. 19. Aha, ok. Wow, je mi kenjaš sad? Ne, točno blok, točno znaju da me to nervira, pa blok stavio točno na sredinu. Evo lijepo, tak da mi mozak ispiju iz glave. Ok. Please. You have to do this, bitch. Tu su bile crvene. Opa, vidim te, ja nisam ja čorav ko neki tip tamo. Čoravi. Bum. I bum. Skoro sam se ukenjal. What the fuck? Aha, znači ovo je speed. Dobro. Sonic. Taran. U redu, sad imamo jedan skok tu. Isto sa kako je ovo. Ovo je zbunjujuće, ko da sam... Evo sad je... Ajde, please, nemoj kenjat. Ok. Amo, nemoj. Sad moram tu. Ok. Evo, vidiš kak me ova... Ok. Dobro, ajmo. Opa, evo ga. Hajde, ovo je zadnji skok. Yes. Malo zvučalo ko da prdim ili pokušam srat, ali nema veze. Bitno da smo mi riješili to, zar ne? Kako smo dobri ljudi, Ups. Znači, gdje sad? Aha, ovdje, dobro. U redu. Ok, zadnji skok. Ja ću si oko iskopati i onda si ga zagurat u guzicu, Ok, nema veze. Ajmo opet. Opa, evo ga, u zadnji čas. Ok, možemo mi ovo ljudi, vjerujemo u sebe. Ja imam visoko samopouzdanje, ja sam čovjek sa visokim samopouzdanjem. Zašto mi je nestao jump boost? Ok, zašto sam balav? Ok, idemo opet. Naravno, sad fullamo. Naravno. Evo, sad na... Ok, možemo mi to... Ne možemo mi to, ljudi. Evo, sad ne može ni skočiti jedan blok. Evo, moja baba u mirovini skoči više od tebe. Evo ga. Evo ga, yes. Ajmo sad, ljudi, možemo mi ovo. Živcije. Skaču mi. Kaj? Niš. Super, sad sam pljuvao po kompjuteru. Ok. Please, možemo mi ovo, please. Zašto govorim please, ne znam. Ok. Ok, zadnji skok. Yes! Yes! Ok. Aha, ovo je naranđasto, nisam uopće primijetio. U redu. Ovo će biti teško. Ovo će biti teško. Pogotovo ako mi ne kenja tu. Ok, ajde Kermit. Yes! Ok, di sad? Oba! A ne! Balavac jedan, balavi. Ok, ajmo iz početka, moramo mislim. A ima zezaš, jel. Ok, možemo bi to? Ne možemo. Koliko sam puta? Puno. U redu, ljudi. Ajde me nemoj kenjate. Pa ajde nemoj. Daj sprintaj malo, kaj si ko balav. Zašto ne sprintaš? Zašto? Ja ne mogu.
ovo vjerovat. Točno troll, ono, troll, ha 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 ha, ha 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 ha. Smiješnici kod domovinski rat, bok te. Ajmo sad, ajmo, please, nemoj, ne. Ok. Ajmo, ovaj mi nivo mi iz živce ispije mi iz kože doslovno. Yes, napokon ljudi. Ok. What the... Ok, možemo. Yes. Ok. Peče me kosa od ove igrice. Ok, ajmo opet. Yes. A ne! Aj skoči. Evo ga, ne. Pa ja ne mogu vjerovati. Ja ne mogu... Evo, jedan jedini blok sam fullal koji je bil u cijeloj igrici sam fullal. Ok. Ajmo, please. Yes! Tako je! Nije tako, nije uopće ni blizu tako. Evo ga. Ne. Peče. Ok. Ajde, zadnji blok. Ljudi, yes. What the fuck? A da, Isus Krist. Aha, to je. A ne! Ej, halo. Smo budni. Halo! Hvala Isusu, Bogu i Mariji i Kristu. Ajmo. Tako je. Ne. Nekad, ovo je igra sreće, ljudi. Ovo nekad neće skočit, a nekad doće, onda bi se isčupal mozak, znaš. Gle ovo, gle. Jao. 1 do 30. levela, zato kaj bu mi ova igrica, jer ne mogao spat. Znači, ne mogao spat. I srat. Ej! Pa jesi normalan, džobre, jedno. Kaj te peče kožica, gle ga. Ajde. Hopa. Ajde još jednom. Tako je, napokon ljudi, Isuse Bože. I naravno on prvi put zajebe odmah na drugom nivou, evo opet 2 puta za redom, još bolje. Evo 3. sreća. Evo ne, ništa, ajde, ne. Ok. Ključ je mir. Ključ je mir! Tjebe mir! Ajmo. Please. Tako je, ajmo. A ne! Jebem ti matere da... Ok. Da Boga ti gusari ucijekli kurace! Kakve riječi ja isprdnem iz svojih usta. Ok, mirno, miroljubivo. Fuck! Daj opet, ajde. Please. Hej, ja ne mogu vjerovat. Koliko ću puta umrijet u ovoj igrici, balavoj, bezobraznoj. Evo ga. Zašto ne skoči? Ajde mi reci fiziku, ej! Ej. Ajmo lijepo, ajde lijepo skoči možda slučajno. Ajde. Please. Ej, ja ću si... Zašto ne mogu ovaj level preć? Ajde! Evo, ej. Ajde, please. A daj skoči, balovac jedan, ko te učil?
Ko te učil? Napokon, Isuse Kriste, Bože Kristovi. Yes! What the fuck, kako da tu dođem sad? Eko, jesam sad pal, di sam sad pal trenutno, ono. Nadam se da je ovo zadnji nivo, please. Ne, 40 jumps, 40 skokova, 40, ne, mi čupat više. Okej, zvuči kog... Aha, crvena je tu, Isuse, mene take... Okej, ajmo sad polako, Isuse Kriste, ne možemo polako. Ajde, please, moram ovo preći. Ej, jel me ti kenjaš sad trenutno? Okej. Ne! Ja ću popizit, Prdem ti u mozak! Ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, 8, 9, 10. Ja brojanjem ne mogu zaustaviti sebe. I susjedi ću misli da je kolinja, ali ne doslovno. Glavo. Hajde, nemoj više padat. Daj, prestani padat! Meni će se slina isušit, bok te. A ja ne mogu više igrat u pičku materinu.